Koji auto da kupim od svog tog YouTube novca? Pa nije loš. Ne, ipak ne. Nisam toliko malo zaradio baveći se YouTubeom. Savršeno. Da, došlo je to vrijeme kada napokon navršavate 18 godina i napokon možete igrati GTA San Andreas legalno. I naravno kada ste spremni za autoškolu. Nekima je to potpuno nova stranica u životu, velika euforija, dok sam ja išao u autoškolu radi reda. Jer sam znao da neću voziti auto nikada jer svaki izlazak pijem. Dobro, ajde, postoji pozitivna strana toga što sam sposoban upravljati automobilom. Kad se vraćam po noći ne ganjaju me psi, a kad sam na biciklu ganjaju me Kocucki i reže sa svojim zubima. Zašto ne koriste šake? Svi znamo da samo pičkice grizu. Sigurno ste igrali razne racing igrice, Need for Speed, Flat Out, Dirt, Trackmania, Sven i ostale, ali sada je vrijeme da se suočite s pravim životom. Sigurno vam je sve novo, imate tremu kako će to sve izgledati, ali zato sam ja tu da vas naučim kako voziti auto. Iako sam pao propis jedan put, prvu pomoć 2 puta i vožnju 2 puta. Ali hej, ako Anđela i Nađa mogu pjevati, mogu ja učiti ljude kako voziti auto. Prvo što se uči su propisi. Oni su ujedno i najbitniji jer bez njih ne možete doći do vožnje. Tamo učite kako se ponašati u prometu, pravila, prometne znakove. Tamo ćete također naučiti što znači znak stop. Kako lako znamo što znači stop, nismo retard. Ne, nije to tako jednostavan znak ako mu definicija ima 58 riječi. Također postoje još znakova za koje niste znali, kao što su jeleni skaču 1,5 km u zrak, opasnost Martina Tomčić na cesti, zabranjeno driftanje, oprez munja, tehničari za računalstvo u blizini, samo jedan član Beatlesa prolazi pješački, ovim putem sigurno ne idemo, u blizini su vanzemaljci, jel nije ovo simbol za recikliranje? Ovog znaka se najviše boji Tommy Verseri, koji te znam da si ti to nacrtao. Što s driftu si? Švicarska u blizini, homofobni znak. Što ako dijete ima 2 oca? Mislim, sam kažem. Naučit ćete znakove koji će vam davati ovlaštene osobe rukama i položajem tijela, koje ćete zaboraviti čim položite propise. Ali ono što je najvažnije na ispitu iz propisa su križanja. Ako se pogreši jedno pitanje, ispit se pada. Svakoj osobi koja ne zna križanje treba oduzeti odmah vozačku. Evo primjer jednog pitanja iz križanja. Zbog čega ćete propustiti motociklistu u situaciji kao na slici? Pa vrlo jednostavno, jer dolazi s desne strane. Čini se da se zbagao program ili nešto. Ma zapravo jebeš križanja. Gdje je znak stop, zaustavite se i to je to. A ako niste sigurni tko ima prednost, samo gledajte u suprotni auto. Ako stoji na mjestu, vi imate prednost. Lagano. Samo naštrebajte te gluposti i onako ćete 80% zaboraviti. Sada dolazimo do prve pomoći. Prva pomoć se najviše štreba. Za ovo se ne trebate brinuti, jer više manje puste osobe koje polažu prvu pomoć da prođu. Ali zato sam ja tu da vas naučim ono što je uistinu najbitnije u prvoj pomoći. Evo vozite se autom po noći i vidite nekakvu saobraćajku. Ono što vi želite napraviti je produžiti dalje i poglasiti pjesmu Vesne Pisarović koju slušate. Ne ove nove pjesme, nego stare naravno. Vesna Pisarović ostavi se džeza, vrati se na pop, molim te, fališ nam jako. Jer ako ne do Bog pokušate pomoći ljudima koji su stradali i sjebete nešto, možete završiti u zatvoru. Tako da je najbolje ne gurati mjesto tamo gdje mu nije nos. Čestitam, prošli ste propise i prvu pomoć, ali sada slijedi ono najbitnije, vožnja. Sigurno ćete se pitati čim uđete u auto, kako se pali auto, gdje se daje gas, zašto mi se instruktor upucava. Ovo lijevo je kvačilo, u sredini kočnica, a desno gas. Ovo je ručna kočnica, nju dignete kada ste na nekoj uzbrdici, da vam auto ne odleti u 3 pičke mile materine. Ovo je ručni mijenjač. Ako slučajno preferirate automatski, mislim da je vrijeme da kažete svojima. Kažemo što? Pa da ste pederčine. Ručni mijenjač ima 1., 2., 3., 4. i 5. brzinu. Neki imaju 6, ali moj to nema. A ovo je red, to vas ubaci u race mode. Šalim se, to je da idete unazad samo. Brzine prebacite tako da držite kvačilo i promijenite u željenu brzinu. Otpuštate polako kvačilo i dajete gas. Kada vozite auto uvijek morate imati oko 2000 do 3000 okretaja. Kako lako, o čemu ti jebeno pričaš? Pa tako je mene instruktor učio. Čim sam sjeo u auto, počeo mi je pričati o nekim okretajima dok sam ja u njega gledao kao gluvo kuja i klimao glavom kao da imam Parkinson. Taj šupak je vjerojatno razlog zašto sam pao vožnju 2 puta. Kad sam drugi put pao, rekao mi je na satu vožnje tamo ne idemo. Taj put znaš. I pokazao prstom gdje sam pao, smiješeći se. Zapravo kad bolje razmislim, kakva legenda. Ako slučajno imate tremu prije vožnje, slobodno maznite jednu rakiju i odmah ćete se osjećati bolje. Čestitam, položili ste i napokon ste dobili uvjerenje o položenom vozačkom ispitu. Sada napokon možete slikati svoje postignuće i staviti je na Facebook ili neke druge društvene mreže. Jer ako to ne napravite, ljudi će misliti da nemate vozačku ili ne do Bog, da hodate. A sada kada ste slobodni i nema instruktora kraj vas, možete raditi stvari koje ste oduvijek željeli. Glasnije. Tako je, treba vas cijelo selo čuti. I da, ne zaboravite startati pred nekim da vide kakvu pilu imate. I da kažu, au, bok te jebo. Što smo naučili u ovom videu? Ne budite seljačine dok vozite.
hiljada, voli me milion. Polako sam da idemo, bit će nas i bilion. Mrzim me hiljada,